Izgleda da prisustvujemo stvaranju Sovjetskog saveza po drugi put, ali ovoga puta u mnogo većem i jačem sastavu. Također treba napomenuti da je Vladimir Vladimirović Putin izdao oficijalnu depešu gdje traži od ljudi da se mobilišu. Potrebno je 150.000 vojnika kako bi se završila specijalna operacija u Ukrajini. Sa druge strane, Svjetska banka sve upozorava da bi Ukrajina mogla uskoro da kapitulira, da nema više sredstava i poziva zemlje kojima Ukrajina duguje da otpišu dug, kako bi Ukrajina uspjela da preživi bar do sljedeće godine. Dobrodošli u novi videoklip. Ukoliko već niste, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. Vama je to sekund, meni podrška znači mnogo. I obavezno mi ostavite vaš komentar na teme koje obrađujem. A mi sad idemo u videoklip. Ruska federacija već duže vremena razmišlja o tome kako da obnovi svoje kontakte sa zemljama koje su nekada bile u Sovjetskom savezu. Međutim, ovoga puta idu malo i korak dalje, gdje će na novom samitu BRICS-a koji će se uskoro desiti reći detaljno koje zemlje još želeli bi da vide u samom sklopu novog Sovjetskog saveza. Ali ovoga puta se neće zvati Sovjetski savez, već će imati drugačije ime, gdje mnogi govore da će biti priključena i Kina i Indija u sastav tog novog Sovjetskog saveza. Međutim, evropski mediji i evropski zvaničnici osuđuju takav čin same Ruske federacije i govore da definitivno Vladimir Vladimirović Putin nepromišljeno radi neke stvari gdje bi mogao da izazove totalni haos u svetu, zato što želi da uzme zemlje poput Finske, Estonije, koje su nekada bile, kako kažu drugi, neke članice Sovjetskog saveza i da su jednostavno tada Rusi upravljali tim zemljama. Međutim, sada su te zemlje članice Evropske unije, također su evropski lideri zaduženi za njihovo postojanje i rekli su da su mnoge te zemlje članice NATO pakta. Stoga NATO pakt neće dozvoliti da se tako nešto desi, ali će dozvoliti sa druge strane da sve više naoružanja od strane Finske i drugih zemalja koje su blizu same Belorusije i samog Kaljinigrada, koji po ustavu pripada Ruskoj federaciji, dovlače oružje, dovlače raketne sisteme kako bi izvršili invaziju na Rusku federaciju. Ukoliko bi Ruska federacija stvarno htjela da pokrene projekat pod imenom Novi Sovjetski savez. Izgleda da je neminovno da će doći jednoga momenta do sukoba NATO pakta i Ruske federacije. To svi znamo i svi to iščekujemo. Samo je pitanje kolike će biti posljedice, šta će stvarno da se desi i koliko će stvarno ovo za ljudstvo biti pogubno. Također treba napomenuti da je sam predsjednik Belorusije Lukašenko išao na front ili ti da je pričao sa svojim ljudima koji se nalaze blizu fronta, gdje je rekao da li su oni spremni ukoliko Ruska federacija bude izvršila invaziju na Poljsku ili na druge zemlje da pomognu, gdje su oni rekli da su itekako spremni i da imaju već taktike kako bi Finsku, Švedsku i druge zemlje koje su baltičke mogli sami da okupiraju i da je uzmu nazad. Da li je ovo najava nekog novog sukoba ili u stvari se ovdje nešto čudno totalno dešava u pozadini šta nam nije predstavljeno. Također bih hteo napomenuti da je Vladimir Putin izdao depešu gdje poziva da se još ljudi priključi samoj vojsci Ruske federacije, gdje je rekao da je potrebno 150.000 vojnika da izvrše detaljnu obuku kako bi bili spremni ukoliko Ruska federacija uđe u veći sukob. Što tačno znači veći sukob, nikome nije jasno. Također je Putin rekao da je potrebno da se ova specijalna operacija u Ukrajini privede kraju, zato što želi u državi da povisi stepen samog zapošljenja. Također je rekao da želi da smanji korupciju, želi da smanji sve one nedostatke koje ima društvo, već jednostavno da bi narod bolje živeo. Želi da smanji siromaštvo, da ulaže u zdravstvo, da ulaže u tehnologiju i gde želi naravno kroz BRICS sistem da što više članica uđe u BRICS, kako bi Ruska federacija zajedno sa Kinom, svojim strateškim partnerom, uspjela da napravi veći deo kako bi pomogla svim tim zemljama koje se učlane
tipa kao nešto što radi Evropska unija, gde bi onda došao još veći sukob zato što bi BRICS definitivno bio mnogo jači nego sama Evropska unija, jer se govori da će možda samom BRICS-u pristupiti i arapske zemlje koje do sada su vođene američkom politikom i koje su do sada bili strateški partneri Amerike i Evrope. Ukoliko se tako nešto desi, ozbiljan šamar očekuje Evropsku uniju. Također mislim da je ovo jako inteligentna stvar, jer je Putin rekao da će do 66% uvećati BDP nego što je sada i da će sama prodajna moć izvozna Ruske federacije biti mnogo veća nego što je sada. Samim time pokriće nezaposlenost, gdje će više ljudi morati da radi, također i socijalni sistem bit će bolji i smanjit će siromaštvo u zemlji. Stoga mislim da jako interesantne stvari nas očekuju u budućnosti i nadam se da će ovo sve itekako biti dobro propraćeno našim okom, jer je interesantno, mogu sam tako da kažem, da Ruska federacija poziva sve više zemalja da se priključe zajedno njoj, ne mareći za to gde Amerika konstantno svakoga dana preti kako će uništiti Rusku federaciju ukoliko bude pozvala arapske zemlje da budu članice BRICS-a. Svetska banka je izdala saopštenje gde javno govori da će Ukrajina uskoro bankrotirati i pozivaju predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da detaljno razmotri kako bi mogla da se završi ova situacija u Ukrajini, kako bi mogao rat da se privede kraju, jer je definitivno da neće pobediti u specijalnoj operaciji koju Ruska federacija koristi u Ukrajini i definitivno nemaju nikakve mogućnosti da bilo šta urade, već je sam Zelenski mobilisao još više ljudi, još više ljudstva, još više trošaka, oružja i svega ostaloga. Oni su rekli u Svetskoj banci da se Ukrajina debelo zadužila i da mora jednostavno da joj se otpiše dug, bar zemlje koje su spremne da to urade, jer Ukrajina nema odakle da vrati. Upravo sada se vraćamo na onaj deo gde sam vam govorio da će Ukrajinu toliko uvući u dugove, da će sam Zelenski njima poslužiti kao marioneta koja će ih slušati kako bi Ukrajince doveo do totalnog uništenja njihove ekonomije, industrije i gde će postati sve privatni sektor, gde će otkupiti to američke kompanije, evropske kompanije za jako male novce, jer će vlasnik toga svega biti Svetska banka. Svetska banka će uzeti sve to pod hipoteku, jer Ukrajina duguje mnogo novca i Evropi i Svetskoj banci i zbog toga moći će da uzima zemljište, da ga privatizuje, također i njihove fabrike kako god žele. Upravo je Zelenski doveo cijelu naciju u pitanje i doveo je Ukrajince do totalnog istrebljenja, kako ekonomski, tako i sa druge strane. Definitivno ovaj ceo sukob koji se desio pokazuje nam koliko u stvari Amerika i sve ove ostale druge zemlje koje igraju lidere u svetu znaju i tekako kako da iskoriste nekoga, da naprave žrtvu od njega, pokupe mu sve što ima, pa na kraju i da postanu njihovi robovi sistema koji je Amerika napravila zajedno sa svojim evropskim partnerima i gdje će sada iz Ukrajine uzimati šta god žele i kako god žele. Gdje Ukrajinci ne mogu da se bore za svoju ravnopravnost, ne mogu da se bore za svoju budućnost i gdje će biti privatizovani. Biće robovi nekih velikih evropskih kompanija, nekih američkih kompanija i sve to naravno za njihovu dobrobit. Kako bi oni živjeli bolje i kako u stvari Amerika želi da predstavi da je sve to čin demokratije. Možda nam i ovim svim šta govori Svetska banka najavljuju i kraj sukoba samoga u Ukrajini, gdje bi onda posle celoga sukoba koji bi se završio i tekako mnogo toga izašlo na videlo, šta se stvarno dešavalo u Ukrajini, ko je stvarno u Ukrajini i znali bi tačno šta se dešava sa budućnošću drugih zemalja, jer definitivno posle Ukrajine govori se da bi Evropska unija mogla doći do totalnog kolapsa, da bi mogla da se rasturi i da bi sve zemlje mogle da povuku svoje granice i da jednostavno budu te zemlje suverene kao što su bile i do sada. Hvala svima koji su pogledali videoklip, pišite mi dole vi vaše mišljenje, šta je mislite o tema koje obrađujem, a mi se vidimo u nekom sljedećem videoklipu. Do sljedećeg videoklipa, srdačan pozdrav!